My name is Ruby, 36 years old, from LA, US. Mayong adlaw kaninyong tanan. Ani kami karon para mohatag kaninyo og kalingawan. This is the search for Miss Corona Kagid 2021. Miss Corona Kagid 2021. Gikan sa kalangitan, ninaog sa kadagatan, ni Puyo Ilam Katunggan, murag bunog na ubsan. Please welcome. Gikan sa kalangitan, ninaog sa kadagatan, ni Puyo Ilam Katunggan, murag bunog na ubsan. Please welcome. Putista ang tanawan. Hi, good day everyone. My name is Princess Gloria Bartolome, 18, from UK, United of Kitang. Kitang! Gikan sa ilawom sa minteryo, ni Bangon ang usa ka espiritu ang nahumurag multo. Please welcome contestant number 2. Multo. Please welcome contestant number 2. Hi, I'm Takya. Taga Amoa, pwede sag taga Inyuha. Anda mo kumot sa dughan nga gikpaog. Thank you. Kumot sa dughan nga gikpaog. Thank you. Kung ang yuta na iwati, ang iniduro na ay tay.
Kung ang yuta na iwati, ang iniduro na ay tay. Mao kini ang contestant number 3. My name is Gloria Di Magra from Mindanao. From Mindanao. English nang wala pa ay before. Ang Bisaya naman ng rich ay poor. Please welcome. Ng rich ay poor. Please welcome. Contestant number 4. Hi, I'm Brenda. For short, Brando. Hi, I'm Brenda. For short, Brando. Gikan sa bahay ni Kuya, gipagawas pa ng pasudla, kay ang lawas murag balyena. Lawas murag balyena. Ang contestant na ikalima. Hi, my name is Ruby. 26 years old from LA, Loyo sa Amua. From LA, Loyo sa Amua. Tuwa ang atong 5 ka contestant. Kung nangabitin mo, sa part 2 nyo abangan. Talikod. Ato bang? 1, 2, 3, pusing. 4, 3, 2, go. Three, 2, 1, go. Three, 2, go. Pusing. One, 2, 3, 4. 8. Sod. Go. 4, 3, Isa, uy. 4, 3, 2, 1, go. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 8, 7, 6, and 5. Oh, ayaw. 1, go. One, go. Mayong adlaw kaninyong tanan mga kabiseng bulay. O sa to? Go. Mayong adlaw kaninyong tanan. Aniya kami karon para muhatag og kaninyo og kalingawan. This is the search for Miss Kobe. Kagid. Go. Hi, good day everyone. My name is Princess Gloria Bartolome, 18, from UK. 2, 1, go. Go. Hi, I'm Takya. Taga Amoa, pwede sag taga Inyuha. Anda mo kumot sa dughan nga gikpaog. Thank you. And go. Go. My name is Gloria Di Magra from Mindanao. Go. Kung ang yuta na ay wati, ang idinur Go. Hi, I'm Brenda. Go. Hi, I'm Brenda. For short, Brando. Go. kung ang English ng beef. Oy. Go.
Go. Hi, my name is Ruby. To all... Go. Hi, my name is Ruby. I'm 36. To all subscriber, thank you. Go. Gikan sa bahay ni Kuya, gipagawas wala pa sudla, kay ang lawas murag balyena. Ang contestant ngay kalima. Out kay RGS TV Cebu. Shout out! Shout out kay Bisayang Lagom ug shout out kay John Bragat. Shout out kay John Ree Noynay from Libas. Shout out kay Shai Rami Albarasin. Shout out sa kumbaka. Shout out kay Moto ni rin. Narciso Christy, Robbie Jean Abela. Oh, mara. Shout out kay Nox Whitey and AJ Bantisal from Tabunok. Ang libas captain, shout out sa inyo balik. Shout out ni Mary Grace Lipuis o ni Justin Lipuis taga Bugo o shout out sa dyan sa napiding room program si Itatsi Alpacaparo Longlib taga Libas. Shout out kay Avela ko og si Jason Plant og Yuri Kaen. Shout out dahil sa kuwang manghod Gabrine Kalipay Sharot. Happy birthday. Happy birthday! Happy birthday. Salamat sa cake. Shout out kay Isaac Quintal og si Jojo Chef Joe. Shout out sa tanang mga subscriber! Shout out. Thank you! Sige, magdungan ta. Shout out kay John Clifford Saison. Shout out kay CG Bantisal from Tabunok. Shout out kay Elmo Motikelio. Shout out there sa tanan. Don't forget to like, share, comment, and subscribe. Thank you. Thank you.